Dobrodošli u drugu epizodu City Skylinesa. Evo sad ono što ćemo raditi je proširivati selo. Najbitnije je trenutno ući u plus. Jer kao što vidite u crvenom smo i to nije dobro. Evo više ne mogu više ni graditi. Što nije dobro nikako. Jer mi i dalje idemo u crveno. A pitanje je imamo li dovoljno ljudi da u skorije vrijeme to preokrene. Ono što mogu je izgraditi malo kućica i čekat. Ili ćemo uspjeti ući u crveno ili ćemo bankrotirati. A to naravno nije dobro, jer to ne bi bilo dobro za serijal. No mislim da ako se to čak i dogodi da ima neki slučaj da ćemo dobiti nekakvu pozajmicu. Ja tu lagano gradim, pokušavam napraviti nekakav raspored da izgleda malo bolje i da koliko toliko pripremimo teren za budućnost kad budemo to sve proširivali. Barem neke stvari ćemo sigurno proširivati, neke ceste. Sad ne znam koliko vam se sviđa ova igrica, onako može biti na prvu dosta dosadna, ali zapravo je zanimljiva. Ako malo duže igrate, da ćete shvatiti s koliko problema ćete se naći u ovoj igrici i to sve trebate riješiti da bi napravili optimalno. Možete kasnije tek shvatiti koliko tu toga ima od ekonomije, od toga da vam ljudi budu zadovoljni, od dobro riješene infrastrukture, prvenstveno mislim na ceste. I ono što je jako dobro je zapravo vaša kreativnost, to je ono što se meni najviše sviđa u igrici, jer samo ste vi ograničenje, jel? Onoga što možete učiniti u ovoj igrici. Ovako možda sam malo spor, ali ovako malo razmišljam što bi moglo.
Dosta smo napredovali. Gradi se to, ali naravno to nije dovoljno s obzirom na broj usluga koje nudimo i održavanje ceste i svega što ova igrica traži je jednostavno nedovoljno i moramo to i dalje proširivati da dođemo do nekog optimalnog broja. Sad što želim tu napraviti spoj, mislio sam čak možda nekakav zavoj, ali neće biti potrebno. Može to i ovako. Jer nekako mi ipak ovako bolje izgleda taj dio. Evo ovako to izgleda kad se malo provozam. Nažalost nije baš daleko htio, ali nema veze. Trenutno nam grad izgleda dosta američki. Prešli smo čak i jedan milestone, jedan level više smo. Što nije loše jer dobili smo nešto novčića. Populacija je još uvijek mala, ispod 500 ljudi. I dosta će dugo biti jer dok ne dobijemo mogućnost gradnje malo većih kuća, zgrada, ovim manjima jednostavno ne može stati previše ljudi i to sigurno do nekih 3 ili čak možda i 5000 ljudi će tako biti. Evo sad možemo ove neke stvari što smo dobili, na primjer bolnicu, mislim da je to jako bitno, to moramo staviti. Pokušamo paziti da ne padnemo na nulu. Sad sve ove dodatne usluge koje dajemo, naravno osim što koštat će nas i dalje za održavanje, tako da će nažalost vjerojatno sve veći minus nam biti. Jer ne možemo to sve pokriti, nemamo dovoljno još ljudi, iako sam ja to dosta proširio. Znam da još nema dosta gledatelja. Možda sam vam još malo možda vas i smorim, jel? No, ako ima nekog ko trenutno gleda, slobodno neko ostavi komentar, zanimalo bi me da li ima neko od vas koji to isto igra ili igrao. Kakva su vaše iskustva? Da, ispričavam se što dosta kasne emisije. Nažalost, previše sam zaposlen kroz tjedan trenutno, tako da nekad je zakasno, nekad čak niti ne izađu na vrijeme. Evo, trudim se što je više moguće
Evo, ipak je dobro, znači uspjeli smo koliko toliko to proširiti dovoljno da uđemo u zeleno, to bi bilo najbitnije. To bi bilo zapravo to od ove epizode. Podržite nas, lajkajte, preplatite, šerajte, a mi se vidimo već sutra. Lijep pozdrav!